Ari kaypito parispa kanahupanchik rimarispa kay ripanchik nachu ñukanchik kawsaykunamanta yalishka kawsaymanta nishpaka piguta kapanki riqsichipay. Ñuka shutimi kapan Blanca Chancosa, Kotakachi llaqtamanta kapani. Ñuka Quichua Otavalo Quichua warmi kapani. Estudiachishpa rikuriani llaki karka. Ima llakikunata tiyakaparkamashi. Estabanqa runakunata rikushpa na ali na respetaban rikuchikarin nishukuna runataka llakichinkarin. Buskunata kapikpi Kotakachimanta kay Otavaloman shamunkapa o Ibarraman rinkapa buskunapi pues controladorkuna wakimika carrotapish na ali shayachishpalla maski paya mamakukunata kipiwankapish kipita shina tankashpa shitankarin ima fakina tiankachari na tianka ima yankata na yanapachka lo mismo asientokunapi pues paya mamakuna o wakinka wawayo warmikuna o viksayo warmikuna buskunaman shayaq pues na puesto taka conjugare chaykanik mishu shamunpika mishupaka maski runa warmi payankapi wawa markashkakapi hatarichispa mishutaka tiyachinkari controladorkunaka y su centavo faltapi quizás o naucha paganpika sombruta kichuspa shitaspa sakiria o apaspa rinkari itangaspa ña rinwayalin fachalinakunata kichu mana pagashkamanta y colegiokunapipas colegiomanta wambrakuna nishu wambrakuna chiquishakuna nishu runa warmikapi qarikapi sombrutaka kichuspa pelotaspami pullankari wakin shitan kayman chayman chayka taytakuna mayos mamakuna o mayjams runa kaspa warmi kaspa katiriana sombruta kuwaynishka entregawaynishka shina asispandi tankashpa yalinkari shina llaki tiempopimi ñuka ña purikallarini shina llakichikpi escuelakunapipas claro ñuka escuelapika y kaysu modestopipas runataka joven como ñukanchikpish ña pueblopika castellanotaka ali yacharianchik chayka y estudiankapapish umayu karpi ñukanchiktaka kay bandera ninchik Ohuepala washapi churankarian ñukanchiktaka shinami ña desfilakarianchik como escolta banderapi siempre llukshinakarianchik sukta watentero tatakuchishpa nachu shinapash profesor kashpa como mishu escuela karianchik runataka shina nalik rimakchukarian mana ali ni mana amigari karianchichu nachu paykunawan de repente shina llaki karianchik autoridadkunapish wakimika imapish ima llakiwan rikpipas na atendinchik karian abogadota karian abogado y como na runa shimita yacharpi karian abogado tamaskarpi imaginani nishu abogadowan rimachinkapa intendichinkapaqa su tinterillo nishu o kashpa o runa kashpapish pero castellanota rima y quichua shimita tinterillota churarian karian chaywami rikarian abogadowan rimankapa chaymanta autoridadwan rimankapa chaypimi ninanta llaki karian taytakuna mayos taytakuna o jovenkuna kashpapish comuna llaqtamanta kay tintirillaka diarima pagankari diarita cobrankari ali mikushka alita mikuchishpa
pasaje en taxi, y diario cobran caro. Diario, chica, una sutime, watan muy upica, se toca por una manera, con básicamente, al patadoño y en al patadoño y ñawa química sina pedazo alpago machunga guachvali como sina alpago capispa escritora karen chica vecino pandemia escritoras vapan karen vecino con la pandemia ña pay hatun jate sinas pa min sina wakin como una pueblo man la dosa como una con una pequeña mishkuna causa wasi casaris pena está kota vapan karen como una con Kutingkai iglesia tanya upama pusya kunawanga masina kausita kaparka. Chay watapi ñukanchik mastimi bueno ñukaña agradecemos sina kay llakikunata rikuspa sinallata toparirkanchik iglesia económica diezmos y primicias también pagan ahormarka chika rikurianchik iglesia banda diezmo ta koranga pa rinchinisca ña cosechayurasca ña rinkari chay tigramunkari hasta canasta parishka costala parishka raku kuyalla sisashka sarata china gusto hatun kaspa sarakunata apamunkari portukuna chuglloras lo mismo paykuna costal apamunkari chika ña paykuna raningarin yari iglesiata ña paykuna ña cobrangapas rispa ña paykuna yaykunkarin ña iglesia parsimanta diezmo primicia nishkakama primicia chukarka kay chuglloras diezmo nishkakama ña sara horas que yachirka pero sina apankarin chika llaktama yaykunkarin paykunaka imaginanishun chayta ña cobrangapa chika huachukuta imaku kay huachukuta rikuchik paykunaka ali maypi china raku sara huachuta hatun kaspa sarakunatiakti chay huachukunatami hapinakarian agllashpa sinahawa chay huachumanta nali kachishpa shina satirinkarin kash huachukunamanta chayka paykunaka tarpun kash ishkay costal shina imami apankarin chay llaki rikurianchik ñukanchika Shinapacha kutin kay alpachariyukunawan hacendado nipanchik paykunawanga runakunaka imashina kawsaytata charipashkanka chaypas llaki karin chay ña bueno ñuka ña purikallariorasqa paykuna hacenderokunaka ña ciudadmi kawsankarin hacenderokunaka ciudadpi wasichishkakuna kawsankarin quizás ña chay watakunaka paykunaka ñana tarpuchikarkachu hacendataka wakinqa sina Wasi Punku peonda churashpa tarpuchinkarin sara cosechaman shamunkarin hacienda dueña chayta ña paykuna hatun charikarin ima chari pero chaypipas claro na pagankarin jiwamanta quizás asha shina ella cuadra el pagotacho shina go tamaña chaypi tarpunkapa mikunkapa tarpunkarinka chaypi trabajakunaka entonces bueno runa mayos kashpaka runa puraka aquí sarata ña cosechaman rinkunatakas racionkota kunkarin saragopi ima cosechishkapipas kunkarin y lo mismo ña chaymanta pashakuytapas pashakuchinkarin chaypi pero kayshkunaka na
Nachu chay tiempo hacindata charispa. Chay kunan kotakachpi nachu Plaza Sol nishka. Chay tuk hacinda karka. Chay tukuyti chay panteón kay ñawpaniman. Golpe kay sol kaman nachu kay tukuylla ambi kay ña kay bolsa loma kaman shina chimba kaman shina hacindakuna kariyan. Chika yuyarini wakinga kichkalpa karkan chaypi ñana tarpushka puchukashka karka sitashka kariyan. Chaypi karin yamnangapas shina rikpi o jiwata hapingapas rikpi kichun kariyan fachalinakunata warmikuna rikpi. Chaymanta fachalinata kichishkamanta kimsa punllata trabajangapas rikariyan shina gratis nishanalla. Kimsa punllata trabajachikpimi ña fachalinakunata entregan kariyan. Chay kimsa punllata trabajachishpami ña kutin kay yamdayta ushan kariyan shina jiwata hapingapa aykun kariyan. Pero trabajachin kariyan kimsa punllata hacindapa gratis na paganchu kariyan. Chaypi yuyarini ashakta wawa kashkashari ñukapas mara ña puritaka purikushpa pero wawara na fuerza yarini. Chaypi ñuka prima ña wañurka ñuka prima mamester ñuka mamitawan kay shuk panikuwan shina yamnangapas rishka karka chay compañía hacinda kariyan chay tukuy. Entonces chaykunaman rishpa ña aparikukpi hapitukun kariyan. Aparikushpa ña kay chay tiempopika mayordomo chay gallegos kuna nishka mayordomo kariyan. Chika caballopi shamushpa chay ña hapituku kariyan. Chika fachalinata kichunpi kimsa punllata trabajachishpami kacharin kariyan. Entonces chaytaka ñuka mamitapish llakiaparkami, ñuka primapish llakiaparkami, ñukata parishka shinash karka, shina llakiapish karka. Entonces shina hacendarukunawanpish como kay parque principal matriz nishkaka chay muyundi parqueka hacenderokuna, hacienda mayordomo, hacendero ayllukunallama kawsaka. Chay gente, chay familia purakunalla kariyan chaypi. Parque muyundi kutanga kashika chinkarika shina. Pero shina llaki kariyan chay wata shina yali kariyanchik. Claro que ñuka taytaykumanta riksinkari katakachishtapiqa nisukuna riksinkari. Riksishpa paykunapa rikuypi paykunapa rimaypika huyan shina riman kariyan. Blanca Flor, kay mashami Blanca Flor chayman shina nishpa rimawariyan. Shinapas rimaypika imakashpapas runatas shinallata riman kariyan na respetaban rimanchik kariyan. Llakipi kushikuypi paktakapaskachik. Paki yupaychani. Shunkumanta yupay chani Blanquita kikin kay kawsaykunamanta riqsichikupashkanki kutishukta punllawkunapipish kashnallata rimanakushpa alikapanchima. Rimanakupan.